وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Subhanallah. Assalamualaikum. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Subhanallah, luar biasa. Sudah hadir di tengah-tengah kita dai kondang kita. Selanjutnya kita lanjutkan mendengarkan sambutan dari Ketua Pondok Pesantren Darul Mutakin. Kepada beliau kami persilahkan. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Yang saya hormati Bapak Bupati Banyuasin atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Banyuasin atau yang mewakili, yang saya hormati